otvorio, sad mogu učiti. Evo da tamo tu i ovo, kod ona ovdje. Da vidimo. Fizika. Idem vidjeti što je zadnje bilo. Tu ide sad na svjetlost. Da vidimo, ovo smo radili. Evo, ovo smo pretprošli čas. Ovo smo radili sad je jednadžba preslikavanja za sočiva. Sad nemo što ovdje se dešava, verujem. A dobro, joj, nauču ovo, nema veze, sad mi sad će ako ovo sve fino podvući, svima podlagala, to je sve bitno, joj, nemam ja tu šta podlačiti, sve je to bitno, moram ja to naučiti. Pa eto, bar sad je 2:30, pa mogu ja to taman, da sve fino ponavim, sve to baš, znači do 4:30. Hajde da ja krenem učiti. Znači, iz te forme mi dobijamo da je 1 kroz A plus 1 kroz B jednako 1 kroz F. To je to. Tako, fino, to sam sve naučio. Eto, pa taman, eto. Vidi, tek 4 sata. Prošli imam, eto, ja sam pronačio do 4:30. Pa onda ja još nešto izveti 5 sata. Pa ja idemo naći još šta. Znaš, vrijeme da ste malo nešto uči, pošto, brate, kako sam se odmarao, znači, odmorio sam se. Eto, kad vidio ovo, kad mi onda stoji, onda je što bilo. Da vidimo. Šta mi tu imamo učit u ovoj fizici? Šta je ovo? Ovo smo se besplatno. Ovo smo učili, ali snimam teba, joj. Valjda jesmo, da li smo mi ovo ili nismo? Ovo nekako nije, ovo nepoznato nekako. A mi tamo nam gleda to, znaš, moći evo ovdje. I to ovo taman. 1,5, mislim, nije 1,5, pa koliko ima rečenica? 1, 2, 3, 4, 5 rečenica. Pa mora ranim dati, znači 35 rečenica. Znači, to ću mi, hajde, brzo. Znači, to je to, moram se podlačiti, to je sve područeno, idemo. Znači, isključeno gledala, koristim za dobivanje umanjenih slika predmeta. Znači, to je to. I poslije učio sam 15 minuta. Ovo nam će odmoriti i da mi opet čekaj sad da ste. To je bilo to video od ovog videa, sam da ste vi uživali. Ako jeste, obavezno drnite taj like, širujte ovaj video sa vašim prijateljima i subscribeujte na kanal za još novih videa. To je bilo to od ovog videa, mi se vidimo u nekom od narednih, a do tada lijep pozdrav.